Mawmluh Cherra Cements Employees Union kala kerpat ya Menteri Rangba o Konrad ke sangma ban Pyllait ya ke Jingkyrshan Pisa jongki hapok ke special scheme for cement plant employees haki Arsien Siew ha ke jaka jongkalai. Hadirin ke Jingkyrshan bat Menteri Rangba o Presiden Jingkyrshan uba pins kem lingdo ula ong baka sarkar ke temu ban Pyllait ya ke Jingkyrshan Pisa haki laisin Siew na ke bentah ki laisnem. Kinong terai ki kmi lenti ban yo pediang kumbakat saulak tingka hapo kani ka skim bat uba pen scam ula pen pau ya ka jing sokia ba ka jing yo pediang ya ka saulak tingka ha ka shisnem kanwan ra ya ka jing e ngiu la pan ba ka tu ka jing pediang ka jongi ya ka skim ngi de ku thu ba ngi dei tangki which wood nim don ka tu ba grade 5 pay skill jong ka government jing yo ka bodet ata phya ka ni ko lai snem ada ai yang ini tak tu masuk kau kan ketai kalau dia kau ni nomor minyo tang nak maksimum kat saw minyo tang lai saulak hisinyo kata kamlong visible kamlong kaba lak man penyat kayaknya setiap bijai busutu kejing lut malah kesengi pedang lai senam minyo tak kata kamlong kejing ini dapat pau yang ni khmat menteri lamba buat ulah kular ba hoi labu apo lai senam Sundai ni lah dawa apa, apa sistem di pendam. Menteri